Funda mama bantwana verse 1. Bantwana bathobeleni abazali benu. Bantwana bathobeleni abazali benu. Nimanywe nenkosi nje. Uyabona leli iBhayibheli into ethethwe iBhayibheli igqibile yasayina yagqiba iBhayibheli. Thobela umzali. Ndivamise ukuthi ndithetha abathathu mayonga abanye abantwana abalapha abazali babasibazi. Sithenjwe ngabazali babo besingabazi babathumela apha. Naw xa sishumayela sithetha into engabuyela naye emakhaya. Lithi iBhayibheli bantwana thobelani abazali benu. Sawungathi nje lizwe inkonzo namhlanje sokunzima noma zifumana indawo zokukhonzela. Into ezifumana indawo uba unikane namhlanje zithaveni. Because awufika icawe zayeka ukufundisa. Bayaye ecaweni babuye bebile bemanzi bethomoyile benze yonke kodwa izimilo zingashintshanga. Bathetha abazali bethetha. Abekele umzali abekele umntwana. Limile iBhayibheli. Bantwana thobelana abazali. Ndifuna uyijonge indawo ingozi yongafuna ukuthobela umzali. Umzali xa kethetha beyawunenda abantu abalinxila. Uyakuzala lo muntu. Bantwana thobelana abazali benu. Ngeke. Sithi sikhonzisa sibe nabantwana abahambayo abahlabelelayo sisikeleleke ngapha thina kanti abazali bayalile emva. Sisikelele ngapha silibona ibandla ligcwala ngabantu abatsha ngakhothi kwapha kanti bagcwele ithiki nenkani. Kufuneka sinifundise izwi. Bantwana thobelana abazali. Funda nkosikazi ukuze kuthini? Kuba kulunge kanye ukwenza njalo. Yeah. Verse 2. Yeah. Beka uyihlo nonyoko. Lo ngumyalelo wokuqala onesithembiso esithi. Beka bangathi umonakale beka esithi ngohlobo uthi wena. Afike utata uzoyiya athi uthi wena. Afike umama umhlali athi uthi wena. Beka uyihlo nonyoko. Umzali wakho mana kumonele. Sasinabantu namhlanje ababulala abazali babo kungoba ubhujakele nasezifundiswe hloniphana abazali benu. Ngase vela hlale kule cawe ngoba bona abantu abathobelayo ngomonakala. Xa ebuya apha endlini akubonakali nix. Thana lo nsindiso uyihambayo nalo cawe uyihambayo ayina direction nabo abantu abakufundisayo uyabonakala uba wasithubeni because kubona impilo yakho. Thobelana abazali. Yini mangcwele yini mani sihlazeke kangaka sishumayela. Sifike sibona sendle nkosiyami le intombi izihanda kule nkosi. Sekaka kanti umuntu ongafuni ukufa utathetha umzala benkolo basuka ngiyenza lonto. Uzifake ezogweni nasemashweni. Uzayibona impilo yakho bizawubheka khona. Ngokungathobela umzali wakho. Kunezibusiso mntanami ongasoze uzifumane kumonakali noma ngakubeka izandla yowa. Because when uhluleke ukuthobela umzali wakho. Kunabantu abavaka abakhulu ogaba babo kuthiwa ziitshomi. Kunabantu abavaka kakhulu abesithubeni umzali utethetha. Thiba ngapha kwalonto we bantwana. Thobelana abazali.
funda nkosikazi. Verse 2. Yeah. Beka uyihlo nonyoko. Beka awuhlobeli inyoko. Uye kutata. Awuthobeli utata. Udela umama. Beka uyihlo nonyoko. Yeah, funda. Lo ngumyalelo wokuqala onesithembiso esithi. Phambi koba sibone ugraduate, phambi koba kwenzeke yonke into, nawo kumyalelo wokuqala. Unesithembiso, yeah. Uya kuba namathamsanqa. Nemihla yakho yolulwe. Nemihla yakho emhlabeni yawelulwa. Hloniphana abazali benu bantu abami, hloniphana abazali benu. Hloniphana abazali benu. Angathethe umzali obuthethe. Ingozi enkulu leyo, ushothisa imihla yakho yokuphila wena. Namhlanje sinabantu abajayive ekhawasha kuyosa, abanye bafela khona, bahlulwa kuhayi wabazali. Ikale semncinci lento, akafuna ukuva uhayi. Bantwana, thobela nabazali benu. Lonto leyo yawuyenza ke ngokimihla yokuphila kwakho. Yelulwe. Kuba wena une blessings ezisuka uma. Une blessings eziphuma kuTata. Angade hamba nje uma uyalila bathixo, uneke inhliziyo ngoba unalomntwana ongeva hayi. Sekehleli nje phakathi kwabanye abantu, sekehleli phakathi kwabanye utata, uyaqonda unalomntwana abakwathi hayi kuye, uphuma izithuba. Now lixesha lethu bantwana abancane lapha, sikwazi ukuthetha nani ngezwi ukuze nasekhaya izikhamo zibonakale. Okwesibili, njengoba silapha nje singabazali benu nonke. Ukuze imihla yenu yelulwe, thobelana abazali benu. Unabantu namhlanje abakhalayo, uve noba sekenxilile, uvelile ethi uba umama kanibona inkosi yami. Uba kanibona. Wehlulwa ngohayi ekhaya. Watsiba amazwi kaTata. Utata, the time utata nenhliziyo ebuhlungu bathixo, wayiphula inhliziyo yami lo tata. Ngexesha umama lenhliziyo elilayo ba lo mntwana watsiba kwinto endimbekele so. Koni ushotnisha imiphila kwakho wena emhlabeni. Kodwa wakumamela abazali. Hey. Kukho isibusiso apho bantwana bami. Shunyezwa kakhulu ngesiprofeto, nashunyezwa kakhulu ngerevelation, nahlulwa nansi ivesi. Banye bayavutha kodwa hey man. Hayi, ngiyanqanda. Hayi. Bazothi umntwana zathi, "Thixo kaziba wenza ntoni wena bhayi?" Thobelana abazali benu. Ngoba kukho izibusiso apho. Ndifuna ukulapha namhlanje, uyayazi indlela umzali wakho omkhulu ngayo inhliziyo. Na ufune kuyolungisa. Sinishumayezela uba nihambe nibuyele emakhaya, niyolungisa. Malibonge igama lenkosi. Thobelana abazali benu. Yazi kunengoma nje inkulu. Ubani bethetha ngengoma nangani lapha enkonzweni. Ethi ingoma iyaphaza. Ngoba uningani mangithetha ngengoma. Ethi ubani? Yes, lendo. Thetha ngengoma. Ingoma ingakubhekisa apho. Asiwani ufuna ilona libambe izwi. Yazi ingoma okhwela. Abantu baye baphume nje babheke emgidini. Behamba ingcelele, bahambe ingcelele. Oh, sithi ungcelele phakathi into ni. Bethwele izinto bezisapha nithi intoni? Bayogida. Umgido ya. Mawunjeje yanceda ngizama ngesixhosa ngiyasondela. Manje bonke khona ndiyasondela.
Malibona Nkosi sithi ungcelele ke phakuthi nawu ke nxa beyapha bafike xa bephaya ngasegate baqala ingoma utheni nekhapha kwayaluzila aphendula sizwe unomzi sizo bayicula begate baze beyazi bakutheni ukuyaluzela bayakubuza utheni nekhapha kwayaluzila na ke ngufuna sidlule ngomeni siyezwini ngoba ngungaya bekhawasha uzafika behleli phansi abanye bevula imoto belila inyembezi ethangalile angaliluma angali why ungaphenduki thobela nabazali bantwana bami angeke sinikhathe kwawuthobela umzali wakho kukuzibusiso kulonto iqebi asikhulisa isizukulwana apha esizaba zintsasa esigogweni khona indoda utata unono utata unono waseze waphi wasosasesisi wase Baptist 7 days wase Sabbath ya utata unono abantwana bangoku bathatha izivuno zabazali babo kuthi kuthiwa hayi abekale koti into zikamama wakhe hey awungendawo kulonto wena wawe uyakuzibizela ukufa mntana nami ndeva nangoku ngodade omncinci ndeva ngomncinci ndeva ngodade uba ndeva hey weva ntoni wawuphi itransport yakho leyo kuza kwakho emhlabeni endizibusiso zakho zikulo mama mntanami akunamsebenzi noma lincina akunamsebenzi itransport yakho ize thobela nabazali benu ngala nesilungwana you know what nisibizela uSathane ndikhala linene mntanami ndikhala linene njabona nje basilapha nje abazali abanye abantwana sidepression ngendaba abantwana bese idepression umntwana ufika sekelila ngokuba yini umama ntoni yini utata ntoni yini bantwana wamani noko nenze kakuhle for the sake igama elibizwa ngalo ningabantwana bakathi nitshintshe ukwenza wena abezela nkosikazi sithandaza verse 4 nina ke bazali ku verse 4 sihlela lapha ku verse 3 No, amen. Le ivesi siyishumayele kakhulu kubantu abafaneleyo. Siyishumayele lode kancinci hayi bazama siyiphephi. Nabo tata umoya ngoba bayayazi lo. Nabo mama Fuyi. Siyayixela lo nto leyo. Abantwana ndingabaprovoke. But masiyeke leyo siyathetha singotata siyathetha singomama siyibeka icaci because enye nento abantwana abakholwa abawunikani bahlula ukwenza kakhulu bahambe bethala amazivesi aba kutheni ngathi neBhayibheli liyatsho kuthi umuntu ozisakwa Sathane umzali umntana uthi njani uthi umtshana njani xa ndithi hayi emntwaneni atsibeke yena ke kulonto le ndiyithethileyo ngenxa yotshomi uzasibona mntanami uzifaka emalahleni abilayo
athi be ngapha abantwana, athi be ngapha kulonto le umzali esithi hayi mina ndinomhlobo wami abazongena nje kule into kule ndawo nje kancinci nive bazalwane lenza ithetha. Ndinomhlobo wami apha mna othanda ukufika apha enkonzweni yamazi uDlamini Kelekede Fafeliti ngibonga igama lenkosi pha kwabo la ndoda bazalwa bayi9 zintombi zintathu amadoda ayi6. Insindiso kuleyamilali yaseliyengweni yafika ngothatha wabo phako 18 ehamba nexhego kwakuthiwa uTata uMatiwana laliprofetha kakhulu phako 1918 lansemncane wafika sayiva uba khona into ekuthiwa yisalvation ngotata kaDlamini uthando zabo and ke ngoku wayine speaker esaspeaker khwaza ehlanga senyuka phelani neshumayela uKristu kanti abantwana bayakhula. Now into eyenzekayo ke ngoku elaxheko lathatha idecision uba ngoku njengoba mina sendikhonza ngolhlobo bazana ngolhlobo noKristu xa abantwana ndibasa esuthwini kukho izinto endingazidingiyo kubo ndiza kwenza ngolhlobo. Abathatha oboqala nabasa futhi yapasa babuya ke ngoba ngabo bantu ke ngokuba ngathi bathenthe bachwetswayo kwango-94 benyekisa beyi2 befunda high school abesonqishi benyenyiswa kakhulu bezwa ngamagama labe limile laxheko lithi kweyami inzalo wenza ngohlobo bakhula oDlamini beyi3 ade sithi utata hey zawenza ngolhlobo bathi weva ngesithonga umuntu omdala ngela xesha ke phakuthi umuntu wayikwazi uphela hamba uzulusa without umvume kamzali wakhe. Baphuma oDlamini aba beyi3 kwabo tata wabo weva sokuthiwa baya entabeni ngaphaya asemathathiya government wayisayivuma ke lonto asayivuma ayozifaka babuya bathi basala ndifuna ibuhlungu loba le uDlamini usalithetha nangoku wonke asincokolayo ulibeke phezulu loba le bandale disappoint utata amphoqa utata khalinye ilizwi mhlobo but kulathu yoqala yayenze ngolahlobo yacathukela oyi1 ajikele emveni kwexhego naye wazenza ngendlela yakhe wahlekiswa ngexhego wasala wayi1 owenze intando yexhego lo uyi1 wenze intando yexhego indoda ethi bivule umlomo namhlanje ithule yonke ifamily ongosiyami lo uyi1 wenza intando yexhego kulovuse umzi wexhego umzi waphana ugcwele yonke la ndawo uvuswa ilandoda eyeva ukuthetha kwatata lo uyi1 Jebethela uthi ukulanduka ubhunyanga obenza ngendaba omtshato ba umtshato into enqabileyo phayilali ya umtshato kwami noba wongowehlanu so umtshato walobhuti nithetha ngayo inoba wawungowesine wawungowesitha west wawunomthwayine white wedding eyihlonipheke kakhulu lo ndithetha ngayo u1 pha eJoburg unongqilo umzi lo uyi1 nithetha ngaye aka drive nje imoto nje ngacacanga the time laba bethelela uyise kanti intsikelelo zuwa kulomuntu ubambe izwi likayise ebantwana babizwa lenhloko ithobelana abazali man isibusiso zenu sikubo yekani ichomo bazithini esitratweni uthi kwathethe ngohlobo kanti uyakoka uyayazi lento akayithethayo ngiyithetha lento ngiyithetha because umhlobo wami uDlamini omkhulu hlala lapha kwami ixesheni afika ayithethe kumanti emhlobo wami ndisamanje sibuza bantu anti ingenwe into
ndandingenwe yintoni. Thobelana abazali benu bantabam, njengoba silapha singabazali kuni noba ningangasazi kodwa njengoba silapha hey iqondeni kakuhle lo nto leyo. Amen. Masihambeni isigodukeni bathi bam siyokwenza izwi man, siyokwenza izwi. Yeke uba ukoti izinto ongazaziyo wazivayo ngoba uyabona ngomzekelo leli ndiyibalisayo. Uba uDlamini bonkeleke wayeno brother bakhe abangafuna ukuyibona isalvation, abambona njengomuntu oqhawele ingqondo, bathi babenze ngohlobo aba ba-celebrate babehambela phezulu, bathe becimba wenza ntoni, ebecimba wenza ntoni, behambela phezulu. Ngexesha ujabulisa utata omncinci, ngexesha ujabulisa uma omncinci, ngexesha ujabulisa itsho umzali lila i-transport yakho, umzali. Kunabantwana namhlanje abanye balahlwa ezitreyinini benkane etrain, abanye balahlwa emigqomeni, abanye bangcwathwa bephila, abanye kodwa umzali wema nawe namhlanje ulo mntu onguye namhlanje useva hayi. Sondwebile ngoku sowazi wayeuneswa apha wenziwa bonke hey mani. Namhlanje sozibona uhlakaniphile uva abantu bestrato. Antwana thobelana abazali benu, thobelana abazali benu. Malibonke igama lenkosi. Ya mna basama funda incwadi kaTimothi igqibile le. Funda incwadi kaMatiyu. Shu yini inkosi yami sesigoduka. Uthando lwakho luyandinga luntiqoba mathambo, ikhalanya luntiyengile isothandweni uthando lwakho luyandinga luntiqoba mathambo, siphele ya luntiyengile ayekira usathandweni oyo ikhwele uthando lwakho luyathekaba luntiqoba mathambo, siphele ya luntiyengile oyo ikhwele uthando lwakho luyathekaba luntiqoba mathambo, siphele ya luntiyengile ayekira abanye basezinto bazizisu babona amaphandla apha bazenze bona. Kodwa sesifuna abantu namhlanje kwesuku abazawuphendukela izwi bonke nilivile izwi lakho. Ndiyazigweba namhlanje andisithanda kakuhle kumama lento kutata lo
Funda nkosikazi ngiqebile ukushumayela. Funda nkosikazi. Funda uMatheyu 24. Ufunda verse 15. Chapter 24. Inhlokondaba imbandezelo enkulu. Verse 15. Yeah. Ngoko nithena libona isikizi elimanyumnyezi mhlango phanziso yeah elo umshumayeli uDaniel athetha ngalo ayi limi endaweni engcwele xa nithena bona isikizi limi endaweni engcwele yazini bayintambi yasongwa ngoku Kanibona izinto ebengafanelanga uba zenzeke yazini lonto leyo uba kuyasongwa yazini lonto leyo phakama umntolo khaleza lapha ecaba ufuna ukubuza lo mbuzo mntana uhlale phansi xa nibona isikizi limile endaweni engcwele malibonge igama lenkosi yabona uAyakha elixesha sesamnike nguThixo noba kungenzeka ukuthi kuyatshata sithi abazabe bemile ndenza umzile exela abazalwane amen ungeva njani mntanami nxiba ilokho yakho emhlophe sobophe yonke into ugqonyiwe ufakwe konke afika utata umonakala uzokuchathisa umile angene uchumu wakho okanye ubani athi hayi uzawuchatiswa ngulatata lo ye aya sana lo tata uzokuchathisa sothi ungaphuma ungabuza uba utheni akunikeze impendulo athi uyayazi uba olusana nginalo lelakhe Nkosi yami ungeva njani ngaba kabuhlungu hlala phansi mese sijongene nayo mese sijongene nayo njengoba ungeva kabuhlungu nathi indlela esiva kabuhlungu ngayo nangani maqala nawu ke ngokulithe izwi lenkosi xa nilibonayo isikizi ayikafundele verse inkosikazi sithandaza xa ke ngoko nithena libona isikizi elimanyumnyezi nibona isikizi elimanyukunyezi litheni mhlango phanziso ngumhlango ya elo umshumayeli uDaniel athetha ngalo yes limi endaweni engcwele ya prophet lento limi endaweni engcwele yabona thina sakhula siyazi uba kumina bana apha kodwa kule mihla sibona amanyala esenzeka ngoba njengoba uYesu ephendula lo mbuzo nje kukho umbuzo obubuziwe ngaphambili sizawubona ngantoni uba sixesha seliyasondela utephendula akukho litye elihleli phezu kwelinye elingasayi kuthinizelwa phansi namhlanje umntu akasifisa kuye athi mna hayi neyami ngaphakathi mandithethe ngawe bhuti sorry amen ade yami ngaphakathi athi yami kodwa abazalwane liyazi isuku mani lapho khona zokile zokwempuku xa nibona amanyala xa nibona isikizi limile endaweni engcwele yazini zokusondela
Ungaphela iconfidence mntana wami, ungaphela iconfidence. Angiyabona abantu abamjenesi sasithenda siyiphilayo siyiphilela thina siyiphilela nani. Ngoba nxa uva kuthiwa umonakali nangu obemithisa, uhambe khulelisa, uhambe seba, uhambe nawe uzawuthi hayi mani yini utata umonakali. Xa nibona amanyala nesikizi yonke le nto yazini ibinsuku zisondele. Ndifuna abantwana bakaThixo abantu abazavele babe serious njengokholwa. Avele abe serious nje axelelwa khona impilo na. Ngami ndifuna ukuphila impilo yiyo manje. Ndanele ile impilo endiyiphilayo. Ngoba usendifuna ukwenza kakuhle, ndenze kakuhle kuThixo, ndenze kakuhle abazali bami, ndenze kakuhle ebandleni. Kungabi inhlupho. Ibe inhlupho, ingabe inhlupho, angabalwa manje kubantu abayinhlupho nasenkonzweni. Mangabalwa kulonto leyo. Xa kubala abahluphi leadership yebandla. Mandingabalwa kulonto. Xa nibona amanyala isikizi limini endaweni engcwele, yazini ixesha lisondele. Haleluya, haleluya. Elibandla lonke linyawo. Elibandla lonke singenyawo lasinqoba nakho. Njengoba silapha nje uthikithetha kahle. Ikhona lento lapha enhlizweni yakho icingayo naThixo. Thixo inenga lenzanga kakuhle. Angenzanga kakuhle ebandleni. Yesu ibamba ukuthi uyithobe kancane ibamba. Ndifuna uzihlolisise kakuhle. Asiqhathi ngoku. Ihlolisise kakuhle. Hayi, ayina age lento, ayina age bezama indaba yokho. Phenduka kuwe. Ndifuna ukulungisa. Hayi, ndifuna ukulungisa. Nansi into exolisa uThixo ngabantu abafuna ukulungisa. Hayi abantu abazakwenza ngathi kulungile kungalunganga. Hayi. Kodwa uThixo uqhunyekiswa ngabantu abafuna